Inawaya watoka katika uchimani chigene chikolamo watu kiraka mona bakunde mutebera amasine na musi ediko maditwe sanise tuliogetulame akasana kumojoge chimeso ukamali tuwa tuliwa msayugera ena kuyisigegenda maninga chiniwa bituma fune kunseko sinabimba atetelulira lulija emitakujimbe micheni nibaita kubaba tulira tusanuke bisimu gabigeze tusituleka tunda awaronyo bachimani chakula ikunoyo Ebikwako telikoma wendinumyo temusilya nenebuuza kikino ekiriwo mukama nakolaki biriba nebifaayi lugendo lwayo kwa mazima alima mukama oyo alingabire tembe wadde bibeewo bindobya kamume igenda kukoma mazima maninga chirima dijua fune kunseko sinabimba atetelulima lulija emitakujimbe mucheni ibaitokuba bajulira tusalike bisimu gabigeze tusituleka tunda